Tsena ke ditaba tseo re utlwisetsang tsona ka botloloha re le Studio 10 Auckland Park Johannesburg. Dihlooho tsa tsona ke tsena di a latela. Our scholar transport system obviously needs to be well geared up to ensure that the safety of children is prominent. Mopresidente Ramaphosa o re o thefulehile maikutlo ha bohloko ke kotsi e nkileng bophelo ba barutwana Vanderbijl Park o seng kajeno. The response has been quite effective. Obviously, we need to do more to deal with disasters that continue to befall us. Komishene ya ditokelo tsa botho Afrika Borwa e phatlaladitse hore dipalangwang tsa barutwana ha di maemong a loketseng tsela provinseng ya North West. It's very important to start on the front foot. As you can see, the top of Dolog is a bit crowded. Mopresidente Ramaphosa o re o lokela hore o fumane ditharollo ntlheng e mabapi le ho fetoha ha climate. Dipapadi mmuo re fumana hore ka mora kgefutso ya dipapadi tsa AFCON tse phethetsweng maobane dipapadi tsa Betway Premiership di tswela pele phirimaneng ena. Moifo wa ditaba tsa Sesotho wa SABC2 le lehae o boetse o hlophiseditse tsena tsa moraorao bakeng sa ho mmui puong ya matsoho ke na le Augustin Letlalo. Mopresidente Cyril Ramaphosa o ntshitse mantswe a matshediso ho latela kotsi eo ho yona ho hlokaetseng bana ba sekolo ba 13 ha ba bane ba le sepetlele. Kotsi ena e etsahetse hoseng kajeno Vanderbijl Park provinseng ya Gauteng. Sepolesa sa province se etsa diphuputso ka mora hore tekesi e tsamaisang barutwana e thulane le lori. Mopresidente Ramaphosa o re dipalangwang tse tsamaisang barutwana di tlameha hore di be sedi ho baballa bophelo ba bona. Mopresidente o buile sena nakong eo a etetseng dibaka tse thefutsweng ke dikgohola Mpumalanga. And it's a terrible occurrence. Our scholar transport system obviously needs to be well geared up to ensure that the safety of children is prominent. And those who transport our children, the drivers, the vehicles, as well as their behavior on the road is such that it saves the lives of children. So I'm devastated myself to hear right at the beginning of the year that 13 children at one go have lost their lives. Not that at any other time it's acceptable. Lefapha la Thuto Gauteng le bolela ha ena e le ketsaro e utlwisa mohloko ka ho fetisisa. Diphuputso tsa mathomo di bontsha mokganni a ne a leka ho sa tsebe dikoloi tse sehloswana ha tla thulwana le lori mileng wa Fred Trostel. We do believe that there is a case to answer from the driver as well, of the vehicle. So we will give them enough space to ensure that they do their work thoroughly so that we're able to get to the bottom of this. But really it's a terrible day for us as a department in the province. Mokganni wa tekisi o palong ya bana ba nketsweng sepetlele mo a tsweng dikotsi tse mpe. Sepolesa se fuputsa nyewe ya polao ntle le maikemisetso. Batswadi ba beng ba bafu ba se ba qadile ho ya tshwantsha bafu ba bona ba moshare. Ho sa le jwalo re ntshetsa taba ena pele ka ho buisana le moqolotsi wa rona wa ditaba ya neng a le mane Vanderbijl Park ka jeno seng ha kotsi ena e qeta ho etsahala e leng Thabiso Gadebe. Thabiso ha ke o amohele. Khotso. Thabiso ke a lemoha hore kotsi ena ha ya thefula fela ba malapa empa e thefutse setjhaba ka kakaretso. Ho bonahetse tshediso mono sebakeng seno sa kotsi ka tseleo batho ba ne ba tlile ba tlo tshetsa bona batswadi ba ile reng bana ba bona ba hlokahalletse kotsing eo ba ne ba tlile ba le bona e ba thefutse maikutlo ka tseleo e etsaetseng ka teng ho bile le dipotso tse ngata hore e etsaetse jwang ho tlile jwang hobane ke ya o qala selemong sena ke selemo se setjha bana ke bana ba 13 ba hlokahala jwale tshehetso e bile kgolo bakeng la batswadi mono ba ne ba tlile sebakeng seno le batswadi le bona ba bonaetse ba thefulehile maikutlo hao. Jalo ka o bile sebakeng seo seng ha kotsi qeta ho etsahala hantle bahlanka ba mmuso ba re kotsi ena e bakilwe ke eng e bang ba se ba lefile tlaleho ya sethathong. Tshidiso diphuputso tsa sethathong di bontsha hore mokganni wa tekesi o na le ka ho se ya tsebe
mme a tobana le lori ke ka ho ileng ha thulanwa jwale ho bonahetse hore koloi ena ine palamisitse bana ile ya phethoha ha qeta ho thulwa ke matroko a lori eno jwale bana ba bang ba ile ba hlokahalla hona mono sebakeng sa kotsi mme ba bang ba ile ba lebiswa sepetlele ba ka bang bahlano ba ile ba ka bang bane mme o mong hape ne le yena mokganni wa tekesi le yena o la lebiswa sepetlele. Jwale ha re sheba taba e nngwe hape ke ya dinepe le dikgatiso tsa video tse bontshang ditopo tsa mahlatsipa ana taba e amme ba maloko jwang e ba amme haholo meyara wa kamane ka Emfuleni e leng Tate Sipho Kgatebe o la hlakgalema haholo bakeng la batho ba ileng ba nka di tshwantsho mono tsa bana hane bana ba hlileng ba ne ba leka ho nka ditopo ba kenya ka diveneng batho ba ntse ba nka dinepe jwale ho la kgalemelwa haholo taba eno bana e ne utlwisa bohloko e utlwisitse le bona batswadi ba bana bohloko hobane le ba bang ba batswadi ba utlwile ka taba ena hona ho tsona di social media anka ka tshojwalo jwale ho bona etse e le ntho e le reng e utlwisitse batswadi bohloko e utlwisitse le bona ba ka taolong bohloko jwale ka Ntate Kgatebe ba ile a hlakgalema haholo hore batho ba tlohelle ho eketsa ditaba tse le reng di utlwisa batswadi bohloko hobane ke ile ka hlokomela hore le baahi kapa setjhaba se seng sa Vanderbilt Park se ne se ntse seolla diketsahalo tsena ka sehlo ka bohale haholo jwale ka ne sentse ke ile ka bolela hore tshehetso ene le matla mme tshehetso ene kenyeleditse le yona ho kgalemela batho ba ile reng ba ntse ba hlahisa bana ba hlokahetseng hona mona marangrang jwale ke taba ile hore e la utlwisa batho bohloko haholo le hona mono Vanderbilt Park mme a se batho ba Vanderbilt Park fela ba ile reng ba ne ba le mono o hopola hantle bana ba kena dikolo tsa Vanderbilt Park empa ke ba tswang dibakeng tse fapafapaneng tsa bo Everton jwalo tsa bo Sebokeng jwalo ha se patuwe taba ya hore ho bile le kotsi e nngwe e mo bana ba bang ba bangata ba ileng ba hlokala province ena ya Gauteng selemong se fetileng ka maemo a ntseng a tshwana mo taxi ileng ya ameha teng le vene hona mona province ya Gauteng lefapha la thuto le reng ka maemo ana ditaba re utlwile le tona ha ne hle le bua le sebakeng sona seno sa kotsi Matume Tshilwane a bua hore mokganni wa tekesi o na le dipotso tsa tshwanetseng wa ka di araba mabapi le hore ho etsaetse jwang hobane hona le menyenyetsi e le hore ya hlahella hore bana ba bang ba bana ne ba le ka tekesing e nngwe mme ba fetolwa ba kenya ka tekesing e nngwe ena e le hore e hlahetswe ke ileng ya ameha kotsing yona eno jwale ke yona mathata e le hore a hlahile empa le tona le hlalositse hore maponesa a tshwanetse hore a ka kena ka botebo tabeng yona ena hore ba fuputse hore hantle kotsi ena e etsaetse jwang mme mokganni ha a tswa sepetlele mono tshwanetse hore a ka arabela o phunyoile mokganni ene sentse le potso ya ka e latelang yena o phunyoile empa ba ileng ba lebiswa sepetlele ba ile sepetlele ka dikotsi tse tshabehang wena Tshidiso le yena mokganni ke o mong wa bona jwale pele re tswela pele Thabiso mmuye ha re fetele mane ho mosebetsing mo le rona e leng Lopang Alamo ya mane Vanderbilt Park Lopang ha ke o amohele Lopang wa nkutlwa re le dumedise o ka tswela pele kgaitsedi ya ka go hlalosetsa maemo a ditaba tsa mofuta o feng sebakeng seo leng sona Tshidiso e re ke tloe hanyane le tle le kgone ho bona hantle e le lereko a le bontsha ditshwantsho tsa lelapa la Maphalla ke mo ngwana wa bona o ba mmitsang Puleng Maphalla o ile a hlokofala le yena ke mong wa ba hlokofetseng mo kotsing e re boneng e diragala mo moshong se re se tsebang ke hore bana ba le 13 ba ile ba hlokofala re tseba ba bang ba ile ba hlokofala sepetlele ba bang bona ba hlokofelletse mo tseleng di eyewitness kore ba boneng kotsi e diragala ba re driver wa transport eno o na le ka ho feta dikoloi tse ding re tseba ile dikoloi tse tharo ke ha a tla hlakana le tipper truck ke truck e nngwe holo hampe e leng hore ile ya kena mo taxing e le rile ra bona taxi ya teng ke Quantum ene re tseba le driver wa teng e le hore o ile a le mala mara se re se tsebang hona tje ke hore o sa le sepetlele ha re so tsebe condition ya hae and I think re tle re bue le mekgotsi ya Puleng Patricia Nkomo ba eme ka kwa e le hore e ne le motswalle wa Puleng ona tsena grade 11 ntatwa hae re fetso bua le yena pelo bohloko
as you can imagine ho na le Patricia mo e ne le motswalle wa Puleng jwale re utlwisisa. Patricia re lebohana kwa hao o ka re hlalosetsa hore Puleng ne le motho o jwang re ile ra bua le ntate wa hae o buile hore Puleng o na ithatela kereke na ithatela sekolo e le motho wa batho. Ya mme nna le Puleng re hle re kopane kerekeng e ne le motho wa khotso e ne le motho wa ratang pina o ne dula tsheya o ne dula smaitsa ha ona mohlang o tla utlwa ho thwe Puleng o lwanne Puleng jwang. She was very very humble o ne dula a ithuletse ha bua fela wa itshehela kore ya ono tsana transport e wane le Puleng yona transport e re boneng hore ke ne kotsing re hlalosetse ka hore ono tlwaetse transport e le transport e jwang le driver teng o no mo tsebana. Ya ne ke mo tseba Abdi Ayanda transportong check out fela ne re tloelane. It was one big family ne re tsebana ka ofela bonaledi sa ba ile le bo bohle ka ofela empa e tlhoko yona mama ke tloba maka re lahlehetswe ke lahletse ke batho ba ngata we were one even though we were not blood mara ne re buildile relationship eo ka ofela re tsebana so ho utlwa taba tsena nna se ke qeta ho tswa ke batla go fela ke le bo bophelo. I think the gift of life re lahlehetswe mama re lahlehetswe ya hota ka leboha Patricia Tshidiso wa bona he dipelo di bohloko mona mo Sebokeng ra utlwisisa hore re mo zone 6 extension 1 ibile re bue le lapa le lengwe a se hole le mona empa le lapa leno la kopa hore re tle re ba suthele hanyane fela ba kgone hore ba dule le dipelo tsa bona hore ba kgone hore ba utlwisise hore hantlentle ho etsaetseng mona ra tseba le maponisa hore ba santse ba dira dipatlisiso ka hore what caused accident eno mara dilo ha di eme ba 13 ba hlokafetse re tseba hore hona le ba santse ba le kwa sepetlele ba 2 bana ba ileng hore ba kwa ICU. I think re tla ibusetsa ko lona ko studio Tshidiso. Ke lebohile haholo Lopang mui wa SABC2 ditabeng tsena tsa Sesotho eo ke tlaleho e sithabetsang maikutlo ho tswa mosebetsing mo le rona e leng Thabiso Gadebe le Lopang Alamo. Re tswela pele. Commissioner ya ditokelo tsa botho Afrika Borwa e fumane ha dipalangwang tsa barutwana profenseng ya North West di ntse di hloleha ho fana ka tshebetso e kgotsofatsang profenseng eo. Sena se latela diphuputso tsa commission le kaleng lena la dipalangwang. Ba commissioner di tshwanelo tsa botho ba re lenaneo la dipalangwa tsa barutwana mo profenseng le farafere ke mathata a masisi a tsamaiso le tshireletsego a wa akaretsang dijanaga tse di sa siamelang tsela le go sa sireletsega go pega palo e feteletseng le dipalangwa tse di senyegang gangwe le gape. Ba commissione ba re batsamaisi ba lefapha la dipalangwa le la thuto mo profenseng ba tshwanela go rwala maikarabelo ka ntlha ya go se dire ka tlhomamo ga lenaneo la dipalangwa tsa barutwana. As a direct consequence, affected learners are compelled to 1. Walk long and often unsafe distance to and from school, exposing them to risks such as crime, road accidents, fatigue, and adverse weather conditions. Gape Khwinana a re seno se lebisitse kwa go gatakiweng ga ditshwanelo tsa molaotheo tsa barutwana tseo di akaretsang tsa go fitlhelela thuto, seriti le tshireletsego. The Commission further found that systemic failures in scholar transport program constitute violations of learners' constitutional rights, including the right to basic education, as learners are unable to access schooling in a safe, reliable, and consistent manner. The rise to equality and human dignity, where learners are subjected to unsafe, undignified, and unequal transport conditions. The right to safety and security of persons, given the exposure of learners to unsafe vehicles, overloading, and lack of supervision. Gape commission e laetse mafapha ka bobedi go lebelela sešwa molao wa dipalangwa tsa barutwana mo malatsing a le 180. Ke Thabiso Moss wa dikgang tsa SABC mo Rustenburg. Moimane o dikgokahanyo tsa setjhaba re ile ga botsa potso mo re neng re hlalosa hore ke eng se lokelang ho etswa ho thibela mathata ana. Maikutlo a hao ka kgatiso ya video ya WhatsApp ke yana a latela. Seo se ipontšha botse gore be dinamela tše dinametša bana ba rena ba sekolo ka mehla le matšatši ga ba ne taba le maphelo a bana ba rena bona ba itebeletše fela mašeleng jalo kgoro wa thuto fa le ba kgoro tša dinamelwa ba swantse gore ba šomišane mmogo go netefatša gore namela tše dinametša bana ba rena ba sekolo
re tlo go loketse tsela e ba khwetse gore motho o nameletše pala godimo bona ba sekolo ka mo sanameleng sa gage motho a swarele semetseng a išwe kgole go bone fa re sa tlo loba maphelo a bona ba rena bona re shebeletse ba molao gore ke bona ba tlameile ba kenye letsogo ba tiise letsogo punishment kampo kotlo fine e nne ya go hodimo e tshwanang le ho onkela lengolo la wotlela kampo ya ba intshe ko tseleng ba kgoro ya dinamelo ba swanelwa ke go tiiša letsogo tabeng ya go netefatša gore dinamelwa tša go sepetša barutwana di lekolwa nako le nako go efoga dipšišamare tše di tšwelago pele go direga beke le beke. Ke maikarabelo a rena re le batswadi go bona gore bana ba nametše dipalangwa tše di loketšeng tselana a ke re nako e ntši ba iša le ke rena ko dipalangweng re tshwanetse re fitlhe re se lekole re be re le bone gore ka nnete bana ba rena re a kgotsofala ka moo ba dutšeng ka gona na. Moire le boela maikutlo a go ka mehlahleng ka mora papatso go tlelwe ko la leeto la mopresidente Cyril Ramaphosa masepaleng wa Nkomasi profenseng ya Mpumalanga nakong ena yeo dipula tse matla di ntseng di tswela pele ho thefula baahi le ho senya meralo ya motheo. Ditaba ka puo ya marena ya Sesotho di tswela pele ho SABC 2 le lehae. Mopresidente Cyril Ramaphosa o re ke matlo a feta 500 a sedile masepaleng wa Nkomasi profenseng ya Mpumalanga ka mora dipula tse matla. O etetse masepala ona ka jeno o ile ho hlahloba tshenyo e bakilweng ke dipula. Dipula tse neleng ka matla di sile baahi ba le maemong a hlobaetsang Mpumalanga. Baahi ha ba sana bodulo, marogo a hohotswe ke metsi, meralo ya motheo e senyehile, dikgokahanyo le tsona ha di sebetse, mme baahi ha ba kgone ho fumana ditshebeletso tsa bohlokwa. Mopresidente Ramaphosa o buile jwana. It's important that as leaders we should be able to go and meet our people and see exactly what has befallen them. And that's the important thing, because when people are in need, they want to have a sense that those that they have elected in key positions are there with them. Mafelong a sa tswa feta a beke mmuso o tlalehile semolao hore naha e boemong ba koduwa. Hloho ya bolaodi ba dikoduwa Ngaka Elias Sithole o boletse ha ho ntse ho lekolwa tshenyo e bakilweng ke dipula tse matla. O boetse o boletse ha baahi ba tla nne ba behwe leseding ka tsa moraorao tsa dithuso tseo mmuso o tla ba fa tsona. Ditabeng tse ding baahi ba Jozini e ka leboya la province ya KwaZulu-Natal ba senyehetswe haholo ka mora dikgohola tse matla tse ileng tsa hlasela sebaka sena tsa boela tsa siya baahi ba tsielehile. O re ha ba tsebe ba tlilo phela jwang hoba ba iphedisa ka ho jala dikgohola di sentse dijalo ba re ba kopa thuso. Baahi ba ntse ba lebelletse ho thuswa ke ba ditshebeletso tsa tshohanyetso. O sa le jwalo baahi ba Kgamojatji Bolobedu profenseng ya Limpopo ba re dipula tse sa kgaotseng di sitisitse mesebetsi ya bona ya letsatsi ka leng. Marogo a mmalwa a hohotswe ke dikgola mme ditsela di senyehile. Dipula tša matla ka dibe di hlotse ditšhitišo maphelong a badudi ba Bolobedu Kgamojatji. Se ke ka ge dipula le mafula a tšwela pele go senya mafelo a go fapafapana a mmalwa ka Limpopo. Ditsela ga di sepelege fao ba bangwe ba badudi ba le ka go itukišetša tšona ba ipiletša go mmušo go thuša ka bjang. Pula e re amile kudu ka mata bontši ba borena e re sile re sena ditsela bjale ka e le bona le ka mo morago ke magobi fela tsela ya o ya gua le o ya gua a e sa bereka batho ba ile rono ba tsena ka mo ba šomisa dikoloi ba beletša gore ba bie dikoloi ka gua taso gore ba kgone o buda mmušo gore bereka thaba o ka re thusa kudu ka mata o se ka ta ya tšea nako gore bate ba tswalele magobi ao le gore ba thuse batho ba ile rono ba ameile dinto tše dintšhi di a duda di kwa metsi ka moare ba tshwanetse bate ba re thusenyana ka pele. Dipato tša bona di tshenyeile mabridge a boelane bjale batho ba tshwanetse gore ba crosse
nuka ba tlanje ba jiga ba ikhule bana ba ligola ba ligoloni so re re bela government lore ba ema ka maoto ba ba khona ho lebela area ya borena gore o tsinyade ala ba le game ka pata ya mojaji bolobedi ka bo sini ba borena ba ta je di tsinyade re re kubela re ba ba re true sore bana ba ba khona ya zigoloni le bona re khona ya mishimoni ka ana ba le re lo flelo ya mishimoni ka ba ka re le no ka di dad tše dingwe tša dikarolo tše mmalwa ka profenseng ya Limpopo di itemogetse dipula tša matlaka di bega ešita le mafula mo bekeng ya go feta go ya ka lekala la tša boso la Afrika Borwa dikarolo tše mmalwa tša ka masepaleng wa Bempe le wa Mopane di tla tšwela pele go itemogela dipula tše šoro nna ke Koketšo Motau wa ditaba tša SABC ga motšatši. ha re bona hore mebaraka e sebeditse jwang ha JSE e ne e kwala horeng ya bohlano. Ranta ya sebetsa hantle papisong le ditjhelete tsa dinaha tse ding ntle fela le pula ya Botswana. Diabo dia sebetsa hantle. Dithekong tsa thepa oli e tala ya Brent ya sebetsa hantle ka ha e ne weba ka $63 barrel. Sena se latela ho putlama ha ditheko tsa oli ka lebaka la matsholo a boipelaetso a tswelang pele naheng ya Iran. Moedi papading re fumana hore league ya Betway Premiership e tswela pele phirimaneng ena ka mora dipapadi tsa AFCON tse fihlileng pheletsong maobane. Mokwetlisi wa Kaizer Chiefs Cedric Kaze o re sehlopha se ikemiseditse ho qala selemo ka noto e hodimo ha Kaizer Chiefs e tla be bapala le Golden Arrows stadiumong sa FNB hosane. It's very important to start on the front foot. As you can see, the top of Dolog is a bit crowded, and I'm pretty sure that everyone wants to stay within the top for the coming few weeks before you can be able to make a difference later. Moifu wa ditaba tsa Sesotho o entse o lekane phirimaneng ena. Ke o taba. Se di tsongana monna ke a leboa papu madube ho sa pele ba tse re shebile hona boholo ba ka re bo tšhabelana ha go hlokomele o tla bele dipula tsena tsa haesale boholo ba Freestata na ha Lesotho go tla jala ka re Mafikeng ba re shebile o le bua le hole di tlahle ditoti ha ka thoko go mabopo ho ntse go bana fela hore ha pula se boletseng ho sane pula se matla di tlana naro kana boholo ba Freestata le ha Lesotho di akaresa Mafikeng o tla jala hona ka Pretoria le hona ka hare go bua le hole ha re shebile hona ka Thekone teng pula tlahle di matla e be fela mafasane a tšedileng ka thoko go mabopo ha ile ka kapa le bua teng le hona ka hare ho ka bophirima ha o pula tse boletse ntle le hore ba simba jeno ba buira bolipi santse ba etsa tlhokomedisa hore ma etla hlebena e matla ha re shebile hona ka hare ka paleboa ho le hona ka hare ka bophirima ha pula tse matla tle hlading di ne ka mahadima a kotsi tle hlebele hona le boa le hole ha sentse re ho sane teng ba buira bolipi ba etsa tlhokomedisa hore ka Upington tule tse kgethileng hona ka hare ka botjhabela ho tlahle ho foke moya o se kilometer sa lo ho oma o ka bora hla e shel pula tse matla tse nang ka mahadima a kotsi di hanele hona ka boholong ba Freestata di tule tse kgethileng sa tse salba le hona ka hare Polokwane ha di rateng teng mahloki di ala ha se motho boholo ba Freestata o hlakile hore ho tlahle ho tshetse ba Gauteng ho hlakile hore ho tlahle ho tshetse fela ho itekanetseng Johannesburg Petroleum Lodi di gradi di ka udingwana fela ho mashome a mabedi a metso e mehlano ho pakang hore tlahle ho tshetse fela ho itekanetseng er balagata ka haro o Polokwane ha re shebile hona ka haro o Polokwane sentse ke salba hona ka Mesina le teng di gradi di ka tlase fela ho mashome a mabedi a metso e mehlano ho pakang hore o tlahle ho tshetse fela ho itekanetseng ha re shebile Thaba Zimbe le hona ka Lephalale re gradi di tla fitla fela ho mashome a mabedi a metso e meraro ka fela Carolina ho ya jala ka Mashishing ke salba hona ka Mombela le teng o hlokomele boholo ba Mpumalanga re gradi di tla di ka tlase fela ho mashome a mabedi a metso e mehlano ho pakang hore o tlahle ho tshetse fela ho itekanetseng ha o phetho e kala re shebile hona boholo ba Thekong tse ke salba hona ka Ladies Metelona ka Vryheid re di fitla fela ho mashome a mabedi a metso e mmedi ka fela Ulundi o tla jala hona ka Kokstad e tla qale fela hore bong ho fitla ho mashome a mabedi ho pakang tla tshetse fela ho itekanetseng ka no Joli Salbana hona ka Komane le teng le Maletswayeng ka mafatsane fela a itjadileng teng o tla tshetse fela ho sa enkae a re shebile Qabega e tla qale fela ho le shome le metso e mene ho fitla ho mashome a mabedi a metso e mmedi ka fela Linksback Butterworth West le hona ka hare ho Worcester ho tla ho tshetse hona ho ntse nko di gradi di ka udingwana
ana fela go mashome a mararo a metso e mehlano kaofela re shebile kapa le bua ka baka la moya o futhumetseng a pentene go tla jwale hona ka Calvinia le hona ka Sutherland go tla tlo tshetse gona ha isale Springbok le hona ka Kuruman teng go tla tlo tshetse gona ha isale Hak Freestad Swelelen Samawela setse ke shebile Bloemfontein le teng ka mafatsane fela a itjadileng go tla tle go tshetse gona ha isale grati di fitla go mashome a mararo a motso o mong kaofela Sasolburg di tamating Kroonstad setse ke sola ka Bothaville le teng go tla tlo tshetse Tamona Kharipi o tla tlo tshetse fela go itikanetseng ya re baraka ka haro Northwest Ottosdal go tla jwale hona ka re mafikeleng teng go tlhokomela re o tla tlo tshetse fela itekeleng Vryburg o ya jwale ka Tosca setse ke sola hona ka teng o tla tlo tshetse gona ha isale ba buitsa pele pele kalo I bet it's okotso